Assalamu alaikum Qaşna. Алейкум ассалам. Қошмалар, майрамдар мен. Бірге болсын. Қандайсың? Бірге болсын. Жақсы, Құдай шүкір. Қандай? Майрамда екеуіңер еркішіп қаяққа? Эми чоң майрамдайлы деп. Міне сілер қонақ тозбайсыңар. Тозмақ тұрғай ұзатып қойдық қонақтар. Кетішкен. Қандайша? Менікі дағылы даярданып бүт алып айтады. Сен жардам бере салды, тезірек болады. Эмне кылып жардам берейин? Анын өзүнүн жумушу бар, мына мен өзүмдүн жумушум бар. Аялдын ишине килишмек белем. Сен етті қарап, қазан түйінде отырғанда да иштейсің бе? Ооба. Ананчы? Бақшы, Элнур ошон үчүн чечпей аткан турбайбы. Тамак бышырат, чай куят, дасторкон жаят. Анан эл кеткенден кийин казан аякты жуумай кечкен. Жардам болсо, балким эки эсе бат бүтмөк. Ооба да. Мына бул конокторго деп дасторкон даярдагы чакта мен тамакка деген этти туурай калам. Ооба. Анан борсого деген камырыңды сиз берсе, мен бышыра калам. Анан коноктор тозуп узаткандан кийин бул идиш жууса, мен үй жыйнай калам. Мына ошентип баарын тозуп узатып коюп, эми концертти көздөй кетип баратабыз. Концертке? Эмне болгон концерт? Тиги Айыл өкмөт клубка ыргесе уюштурган экен. Борбордон артисттер келиптир дейт. Айыл өкмөтү тиги клубтун ремонтун бүткөн го, бүтмөк түгүл, чек-чейип калыптыр мен укмуш. Биз ошол жака баратабыз азыр. Болгула эми силер да эртеле келе жетишип каласыңар. Макул эми. Биз бара берели анда. Элнура! Кесмен алып келчи, мен бияктан бышыра салайын.